Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Assalamualaikum Siraralun, rakan semuanya yang setia di channel BAM Club. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita hari ini Minggu mau pantau lokasi pelabuhan Pulau 2. Ini lagi di perjalanan menuju lokasi pelabuhan Pulau 2. Kita di sana nanti pantau kondisi bagaimana perubahan pelabuhan Pulau 2 saat ini lagi viral. Kita sekarang ini lagi di rantau Sialang, mau menuju ke tempat tujuan rakan semuanya. Oke rakan, kawan semuanya, lanjut terus video selanjutnya di channel BAM Club. Sebelum rakan kawan tonton videonya, jangan lupa di subscribe, di like dan komen ya. Kita sudah sampai di tempat tujuan di pelabuhan Pulau 2.